Kaseng Federation of Khasi Jantiaan Garo People nong disong Mayowa Unit. Hapok kejinggelam jung samla Alan Star Pinlang kumu presiden pad usamla Flaming tersa sekretari. Kelapan pau kejing sengokia kabajur. Halor kejing jia kabas ngosir kai kabala jia urituman kathan na kasnong mauli ba monar hakini ki kendiat sengi beladam. Habakran cikilat patai kubor na kaliang jung samla Alan Star Pinlang. Ulong bakaseng ka penrem juri kiriu trang senam. Shushu ulong ru bakaseng ka kentu ki pad nong shung jung West Castle District. Kumju ikipat kabri nyau trap ban sngow bha ban numpej mat dong ne kran sneu ban nyau benya ka snong jungki kanong disong bat ka thain moli ba hi brok wei halor kani ka jingjia namar ka snong ka thain kim yodon bentah kani ka kam hendrai de tang ka tu ka nengot na ki khon persa upait Morris Marngar ka seng ka pharu ka jing sngow lam siki ba hiang sam ki khon ki seu jong pait Morris Marngar ba ublen don rekat bat ki ban pentingan hakum kani ka por I ku ka FHP no disong mai wa unit idap ka jisu si ka bakraw ha ba ulu wan ka dum ka thai ka chui kham ta me ya ka mole ba area bro oi te ka kale ka chui idap ka jisu khia ka bakraw ba lu I kum ki jing je ni ba che ka bri u nyu tra ka chui but ni ka kale ka chui kum ka set ida penram juri bri ba don ti ka ni kam but nama kini kam bila Pisau sengit ya ki kelum kena ikun senang kontau but ya kadang katanya berkoi di kum kesen idap ke jisu kia ke makrau ke bangal om ni ba hagaju ke poro masyo kan kelpat ya kipat nang senang jong kawas kesesi berkoi but ya kabri unjau terapi berkoi ba kanong don kanong ka jingpek madong dan ni ban iben ya senang ke jongi lani yang kadang tertanya kecuali kam tam hakabai ada berkini kam namar bakas nongi pada dong katanya berkawai kam don setia kata ketik mal ketika dia kabawi ada berkini kam apapun sir apapun smith kaba kini kibru rutang stam kita tetim sedon ini bagi bak muris mangar ti nakaliang kecuali ikerpat ya kipat musus nongi bar kawai jong kajai penriu ba ya kum kini ki kam penginom sistem penginom dewan sim kam kai ba kuma kila pau ko ki social media nane kiwi ki berta penginom keren bentan yano ngrei ini ban ranting khong ya kum kini ki jingjia hakadong kathan ke chungi tiga ketin kebal kadu ngasio ban ai ke sulam ya ki kulikti ya ki bayi ngasam jogi pait Morris Marngar ba ublehi undor rekat berki hakum kene kapor kabaka jingjia social kai awar den shop ha ka login nuksam juki khamta me ha ka ni sri balade